Mutongeria wa Baraka imbungeni ya kaunti ya Meru uria nowe MCA wa Kithi Mwenda Ithili na atariritie kinyamara kiria ethiritwe agikurukira njarene cia Gavana Kawira Mwangaza. Ithili ariathira kwithirwa akiorota utongeria bwa Gavana Kawira ni gutigirite atunyi mirandi ya bata wodini yawe na yoneka kuthamirwa wodini ingi, na ugite watho buria kwenda kureta mbunge bwa kung'anania wodi cionthe bugatetheria anene MCA kujukia mirungamo yao ya siasa na gutigaga guturiria marunga bana kenda kuona witi na mbere. Marion Karugi na ripoti iji. MCA Wandi ya Kithiura nowe mutongerio Baraka imbungene kaunti Meru Mwenda Ithili awite na ithirite kulukira kaita kaumu njarene cio tongeria bwa Gavana Kawira Mwangaza ireo kinya watwa mirandi ya witi na mbere regitethia kariba Kithi kethe ya pipe yunga atwa mara kethira ya avocado seedlings ingi ndendete kura na chief imwane to ara Victor Ambata ara akura buru imuntu wetu akithi, lakini Victor na arera mburu ya seedlings cha avocado na ntekira nkiwa mburera yonthe kuluka avocado chako 750,000 ketha kura ntu bakithi asa avocado ndas kuma Victor ara omburera buru ete nonto inkutheta mama nonto inkwera mama kurita Dr. Mugambi aro muikia kaguru na aramndene mtu ana PhD ya livestock imakosa nonto inkwera mama kurita we kanto ina njoni nanga nja meri nana imakosa amuingite obichine ndethe anonto manto inkua ndauri Victor ndamuria murume Victor wote ndankuthetera we ndamuri ote ndankuthetera ambira nkame abonkaria thirikari ne miaka 5 murungu imukuyi ene ntimenyani murungu no amutethia miaka 5 mama aita timenya thanto athingia mwitigiria miaka witiere ingwaeke, lakini unte mutheterani anje na kuria nthetera bangi betu amwe na bo Mwenda wite na ithirite kerio chwathiri na Gavana Kawira Mwangaza maita maingi ya kiringaiga antu bakaua Mwenda akurwa Gavana kero watanira Gavana kahita nkageria Gavana akara atwatanira nkona Gavana we ngwate kubua nondo ginya we kwatanira nuo ritokerakia antu baku ba utumite weto tura na uki Gavana uwe muchwa utimona, lakini Gavana mashinani antu bale mine buti kwenda Kithima ibo kwenda Kithima na no bu kwenda buretera Kithima ni bu kwenda buretera Kithima tebuo ina kauma mbecha ai kaura ende oni bondo ngome abongoeta ndeno hakikisha intobienu bukona bionde ibondo ndeite na sheria na bando sheria wirio tutikane ture MC twinde twakulukia sheria eu 40 million e mashinani wetha Gavana na kwenda kana atwitata atikwenda ende kabuka thathagia muntu bwe arombire ni bana bandeta kuria bakithathagia muntu ronthe no kuromba muntu itu ndakwelenga mamu angambi imagine oni MC athuri na kura kari are onthe ngita Gavana Kawira Mwangaza mam ibo kwendo ndanto murume muchinga na ngakia Mwenda wite ibaitete na mbere kurita ngwe yao ya mbunge kaunti Meru kenda kuonokia Meru nende ondenda kuria atiri ababo ibo kwenda nza ni motion ubu bana bagwe bana nza ni motion ko bate ugia njana na nyoga no ikwa kio ni umonambi no theri ndeto ijathirire kanisa yako ni na shirika thaichu ndramwe thainde na shirika ponthe ndera anto bakara ombigwa thai kanisa yako ke uria shirika na nyoga no wigirwa Kawira kiao ni no theri muntu omba wigirwa Gavana Kawira kio no ndo na monere oro TV na ke mama nthe akiromba na ete kairwa mauta na bishop autikirwa mauta na bishop nteme ano atikaire bishop maita mboi murungu amuthari mawe ngondo bishop nwe munene kano munene mauta atiuma nthe ititie ora munene no athari mambi banini kana ataburia abwe na abwe ta kanisa o munene tu athari mabanini ene rone Kawira wa kithari mawa itikairwa mauta Kawira akirira ni tontu otho anakia ukiromba murungu awikwa, lakini murungu atigwa maromba ya antu barotesa baromba iwe uthwani yaku yonkage ya etate ya ikika
lakini utikwenda kumea Murungu aiko maromba ya antu barotesa kinya bakiromba bakirira nende matezo ya kinyamu icho rua muno ietete kinyamu icho arĩtie gitara kweyana mbeca KCBO ciakarie na limbene na ararombete andu bawe bagĩciaca kureka kunjĩra ikundi nontu mbeca ci ikundi bionthe icie kiboya na ciabakinyĩra bonthe. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.